दपन यह संजीबीन मुबारक झुकाउन मोहम्मद रसूलुल्लाह शेमिस योड़ करन अर्ज यथस तुम दिल मुबारक यन जबीन मुबारक गुजारुन सनिस जमीनस पे दिन खतर तैयार या रसूलुल्लाह ना यारो अगर यतीमन हमो यथे कत जमीन खबर मतीनिक मा वन जुल्म कोर नऊज़ु बिल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह यतीमन दी माउज़ जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह अर्श वाले मे मालूम पेरिस अंदर कंद जमीन मे मालूम कुस गो पोस दिवान कुस गो रिंग दिवान कुस गो चेन दिवान अर्श वाले मुझसे मंगन चाहे दरबार दुआ यमिस युस हाजात सु कर रवा अर्श वालो सूर नौजवान शतूर नौजवान ये जानिन मौके गनीमत ये जानिन गड़े गनीमत रोजा रोजन दर दरबार हजरत अल्लाह करियो नियत रोजो रोजर इंशाअल्लाह रोजो इंशाअल्लाह अयाल करहोन बेदार मोज करहोन बेदार मोल मोज अयाल करहोन ब्रोठी प्रिपेयर माह रमजान खातर यहदीहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अला फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा अला व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार यक़ूलुल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल क़ुरानिल मजीद बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फ़िरिल्लाह यजिदिल्लाह गफ़ूरर रहीमा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आताकुम रमज़ान शहरुन मुबारकुन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح نساء المؤمنين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وشفاء من كل داء. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. باغ میانیوں بڑگولا رحمت للعالمین لول میانیوں انتخاب رحمت للعالمین لول میانیوں انتخاب رحمت للعالمین آفتاب زون تارا یمچ لوسا صبح و شام آفتاب زون تارا یمچ لوسا صبح و شام پسن لوسان آفتاب رحمت للعالمین مرسلن منز سپائی بڑ ستاج دار مرسلین مرسلن منز سپائی بڑ ستاج دار مرسلین ملکن بخشش خطابا رحمت للعالمین ملکن بخشش خطابا رحمت للعالمین واجب الاحترام
ناظم تبلیغ تحصیل مٹن فضیلت الشیخ طارق بشیر شاہ صاحب حفظہ اللہ، صدر تحصیل طارق بشیر صاحب حفظہ اللہ، ناظم تبلیغ ڈسٹرکٹ اننت ناگ فضیلت الشیخ محمد الطاف لون حفظہ اللہ، ناظم تبلیغ تحصیل مٹن فضیلت الشیخ محترم یعقوب صاحب حفظہ اللہ، یونٹ صدر چک پہرو ظہور صاحب حفظہ اللہ و دیگر ذمہ داران جمعیت، سامعین کرام، سری تعریف شبن رب کائنات حق، سری حمد و ثنا، سری بزرگی برتری رب کائنات صداوار، مالک ارض و سماوات مالک، مدبر انس و جاں، خالق لیل و نہار، تمام امور انتظام تم سند قدرت کاملہ ست، ام پت ٲسِن لا تعداد درود و سلام برذات خیر الانام احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس کرو ابتدا سی اندر زار پار، عرش والِ گر پٹھ آئے، پنن قدم تل ید بستی کن، اور اللہ تعالیٰ گو مہربان پنن ذات لبن ونکس یت عظیم لمحہ سندر۔ اللہ تعالیٰ اس کرو زار پار عرش والِ، یہ بنائی سانہ خاطر توشے آخرت، عزیز ہاو باو نش نجات، ریاکاری نش نجات، ونن ولی زیز گوڑا عمل کرنک توفیق، تم پت دیز بوزن والن عمل کرنک توفیق۔ مگر اشو رب العالمین سندس رحمت سومیدوار، رب العالمین سندس کرم سومیدوار، اور ینول شو رحمت کریت سائے تراون وول کزتام دہ رود سلامت تھین تہندس عیالس تو میانس عیالس پروردگار، تندرستی کرن عطا، ماہ رمضانس تو باقین رتن دین بیمار پین نش نجات، استقبال کرنک دین توفیق ماہ رمضانس، کیا جیشو رحمت کریت نا امید نکاح کرن، امس پتمین ورین اندر راہ تام کوتاہی گمز کمزوری گمز بتقاض بشریت، مگر رب العالمین چھو درگزر کرن وول، یتھ کئی تمس عربس گئی نصیحت کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو داود کتاب الطہارہ، راویش امیر المومنین فی الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کرن روایت ان اعرابیا دخل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس، آو آو گامک روزن وول، ام پتہ آو ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسن، برونٹھی اوس تشریف مبارک تھومت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام پت فصلی رکعتین، ام پت گوئی عرب زرکس نماز پڑھن در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کرن اختتام، ام پت گو دعا منگن در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ، دوئی کالفاش کتاب الطہارہ ہوئی، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، ای میانی رب بسے منگن دعا، اللہم ارحمنی اکرزی میں عربس پیٹھ رحم
ومحمدا بیکرز محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسپیٹ رحم ولا ترحم مہن آدا بیکرز نا اس دویو بغیر کیسے پیٹ رحم اللہ اکبر یم الفاظ ون پد گئی امس کن مخاطب جناب محمد رسول اللہ اے رابعہ ین والیا میں برونٹ کن یہ دعا منگن والیا چنا تو گوی دو ہوئی منگن در دربار حضرت اللہ یہ دعا شوینے چناون محمد رسول اللہ تجام قرآن مجید ونان تجام قرآن مجید کی آئے مبارک گوا لا تقنطوا من رحمت اللہ اے ربی ستگندوئی منگن در دربار حضرت اللہ مگر نصیحت گو اس کران امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پت فرموہس چکیز کرت رب العالمین سن رحمت تنگ چکیز چھکڑوت رب العالمین سن رحمت سچو رحم کرن وول سچو دستگیری کرن وول سچو پنی سایس اندر جائیں دن وول عرش والی استیچیت رحمت طلبگار ماہ رمضان المبارک ینول عرش والی استقبالس عرش والی کستام دہروج ماہ رمضان چندر گئیس کستام دہو بات نمودار عرش والی عیال تھجن سلامت مول موج تھجن سلامت اولاد تھجن سلامت یم ساجن گرن اندر بیمار یمن تمام عرش والی پتم پوس ماہ رمضان گین روزدار دران مگر عرش والی زار پار چھی کرن تمن بیمارن سوج سارنی شفا اشی آمدس اشی استقبالس بار بار انج سانی زندگی اندر ماہ رمضان المبارک ماہ رمضان دیج قدر کرنک توفیق عزت کرنک توفیق یم پچمین ماہی سیامن اندر غلطی گئی کوتاہی گئی کمزوری گئی مگر ای مغفرت کرن والی ماہ رمضان برونٹ شی منگن دعا اگر افطارز گشی کان غلطی اگر سحرز گشی کان غلطی اگر تراوی پڑھنا سندر گشی کان غلطی اگر قرآن پڑھنا سندر گشی کان غلطی ای مغفرت کرن والی تمن کوتاہین کر جم مغفرت سندر جائی آمین یا رب العالمین مگر برونٹی مناؤن پانون ذہن پریپیر کرون مائنڈ یہ خاطر میں چھو ماہ رمضان المبارک قرآن تلاوت کر جو زیادہ زیادہ ماہ رمضان دوہ کر جو احتتام دعا کر جو یاد افطارک دعا کر جو بالخصوص یاد یہ نساز تام یاد سموجن افطارک دعا بچس کمزور مگر یم ڈائسس پیٹ علماء کرام یم چزانن وال توہی بامل باغرت با کردار عرش والا مزن شیچان دربار یمن کر ساری سنجائز حاجات روا یم بیکار تمن کر رتکار عطا عرش والی یم سنوز جتی یم اوج جسی یم پوڑ جتی یم چین جسی عرش والی دعا کرن وال کمزور کانشی بے اولاد کانشی بے روزگار کانشی کوڑ مول مگر ہٹ اندر کرن چین تو گئی مسجد شریف استاون کران کانشی کوڑ لاکھ رانڈر پونت گئی مسجد شریف استاون کران عرش والی اگر بے اولاد اولاد صالح کر خطا اگر بیکار رتکار کر خطا اگر بیمار شفای کامل کر خطا آمین یا رب العالمین مگر برونٹی تھو جو یہ دعا یاد افطارک دعا تھو جو یاد
یمس ناز تام یاد رب چھو گوا یوڑ کھلوید جو ابو داود 357 حدیث مبارک افطار دعا کر جو یاد یہ افطار اس کرن تہندت میان دلو قرار تہندت میان چشمن شہجار محمد رسول اللہ چھائشہ حجر مبارک سندر بیز اوقاتن چھو سوچان تچ دپن عائشہ غریب اوس محمد رسول اللہ یل پڑھن چھس تچ گژھن معلوم اگر تاز خضر آسا تاز خضر سچوس افطار کران اگر نہ تاز تیل ہوک اگر نہ ہوک تیل تریش داو افطار کرت تریش بون ولت خضر کھت لچدام چت ام پتہ یہ دعا کرن یاد ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ ودن ودن کرجو دعا عیال رڑجو نمروٹ کھین ہر شوالس کرجو زار پار یس ہر شوال افطار کرم مگر چانہ دربار چھسے منگن ذهب الظمأ ہر شوال تریش سجم وابتلت العروق رگ گیم تر وثبت الاجر انشاءاللہ امید چھم چانہ دربار یمن 15 گھنٹن آسم شوب انمز پنہ دربار اے ریتھین وول اے آمدین واجن رحمتش مغفرتش ونن وول گناہگار بوزن وول گناہگار رات تام چھ دہل گمد گناہ روتل گمد گناہ ژوٗرِ ژوٗرِ گوٚمُت گۄناہ عرشہِ والہِ ووٚنُکھ تام کٔر ستر پوٗشی ییٚتہِ اور تہِ کٔرزِ عزتس رٲم مگر رحمتُک یتھین وول کٔرزِہون نہٕ ڈِساپوینٹ کانٛہہ کٔرزِہون نہٕ کم ہمت کانٛہہ اگر رات تام اوس کانٛہہ زار گِنٛدن وول اگر رات تام اوس کانٛہہ شراب چٮ۪ن وول اگر رات تام اوس کانٛہہ بدکٲری کرن وول کٔرزِہون نہٕ کم ہمت ین وۄنۍ اکثر معموٗل گژھن یی نظرِ کیا یس رات تام آسن بدکاری کرن وول یس رات تام آسن بے حیائی اندر مبتلا پتی ون مسجد شریفس اندر ماہ رمضانس امس آسن ساری صف دول وچھان اتا توب قبول کرن وول مغفرتس اندر جائی دن وول ذات ذوالجلال حضرت اللہ سویزو نوائن مسجد شریفن اندر لڑائی کرزو نوائن 8 تو 10 پٹھ لڑائی کیازِ آتاکم رمضان ماہ رمضان آو شہر مبارکن یہ چھُ مبارک رٮ۪تھ یہ چھُ رحمتُک رٮ۪تھ یہ چھُ مغفرتُک رٮ۪تھ در دربارِ حضرت اللہ یہ وۄنۍ أکِس اکھ دول وٕچھو مسجد شریفن اندر کیا یہ چھُ 8 پڑھن وول یہ چھُ 20 پڑھن وول پانہٕ ؤنۍ کٔرزیو صلح رحمی امنس دیزیو جاے سکوٗنس دیزیو جاے اور اِنٛدِ اللہ بٔنزیو عبادت کرن وول در دربارِ حضرت اللہ سارنی کرزیو اپریشیٹ یُس یہِ بینمٲزی کنن آفتاب بدکاری کرن حتی تٔمِس گوٚو ناد دِوان رب العالمین سُنٛد منٲدی یہ چھُ رحمتُک رٮ۪تھ أسۍ تہِ کرو عرشہِ وٲلِس زارٕ پار آیہِ لاران مغفرت کر اے خدائے ذوالجلال عرش والی اشرات تام بے حیائی بے شرمی بدکاری اگر مین آب گژھن سامعیٖنن معلوم تُہۍ دیٖوا مےٚ ڈایسس پٮ۪ٹھ کھڑا گژھنا مگر تمہِ برونٛٹھٕے چھِ کران زارٕ پار آیہِ لاران مغفرت کر اے خدائے ذوالجلال رحمتس
پنس مصربر اے خدائے ذوالجلال عرش والے ژے چھُکھ مغفرتس اندر جاے دِنہٕ وول ژے چھُکھ رحم و کرمس اندر جاے دِنہٕ وول مگر استقبال رمضانس اندر یہ چیز تہ عیال کرون بروٹھی پہمت تیار اگر راہ تام اس ماجہ سی تیزر گژھان اگر نون کم تھونس اندر آسہ ماجہ سی تیزر گژھان اگر بیٚنہِ سۭتۍ آسہ تیزر گژھان یاد پٲیزہن پننہِ دلُک قرار پننٮ۪ن چشمن ہُنٛد شہجار محمد رسول اللہ تتے عروہ بن زبیر دپن باؤس پنہ ماشی نش مے دپس ماشی جان مے ون تو کت چیزس پہ بسر کرن زندگی مبارک محمد رسول اللہ فرمو مدس ودان گبرو ذکر ہن چیز نہیں کھون رسول اللہ الماء والتمر اخشیاب چون بیشی خضر کھون جناب محمد رسول اللہ آپ خضر شام نس افطارس نون کم پہمت سینس لش دامس گومت کھنڈ پھول کم پہمت ماجہ روب کرن مالس بدرت ون بین بدرت ون یارا جگرا سی اوت 14 گھنٹن روزدار چون موج تہ روزدار ہتا بخت ول تم انسان مقدر ول تم انسان یمس موج دعا کر روزداری ہندس حالتس اندر یمس ماجہ ودن کرخ نیرت پنس اولادس خاطر گوبرا اخ کرنے روزداری قبول پروردگار بے کرنے ساری حمد غم دور رب کائنات عیال کرن تیار پریپیئر کرن مائنڈ کرن سوری فوکس کت پہ ین وول ماہ رمضان المبارک مگر ام برونچ تھاوین کیا چیز یاد استقبال رمضان اندر موبائل چلاؤن کم پہمت اگر 7 گھنٹہ چھو گزارن موبائل اندر یہ شہر القرآن انا انزلناه فی لیلۃ القدر یہ شہر الفرقان یتھ اندر اسی جبریل یوان پتھرس محمد رسول اللہ موبائل کم چلاؤن کھینس اندر کمی کریں کھین کرن کم اگر آت تیم اس تیزر گسن ماہ رمضان اندر نہ تیزر اگر آت تیم اس اپوز گھن کرن گوس اپوز مگر احتیاطی کرن بتقاضی بشریت یم گھن تمن کرن مغفرتس اندر جائے ذات ذوالجلال حضرت اللہ اور یم بیمار یم ڈائیبیٹک یم بلڈ پریشر یمن باقی تکلیف سائنٹیفک اپروچ دپن فاسٹنگ پروز ایز این effective treatment for psychological disorders یہ گیسٹرو پرابلم یہ بلڈ پریشر باقی ڈائیبیٹک بیمار امہ خاطر چھو بہترین آلٹرنیٹو ماہ رمضان المبارک زندہ تھائن تہ تمہیں پروردگار قدر کرنک دین توفیق ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یم بیمار تمن تلن تم بروٹھی تھود میون رب کائنات یم یت مالس اندر بیمار یم ماجہ ہمشیر ہم سے اجتماع یمن تہ مختلف مسائل یمن تہ گھرس اندر بیمار داری اے شفا سوزن والے پروردگار سوزک نا سارے بیمارن شفا بیتی چھ دعائی شفا خاطر یتھس آمت پونس اس کیا ہکو دت اجر میلن وول چھ ان اللہ یہ تین چھک فراہم کورمت مفت فری آف کاسٹ دپان کہین معاوضہ چھنہ روٹمت عرش والے اس منگو چانہ دربار دعا یہ کینسا دعا منگو امس ٹینٹ وٲلۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ قبول کریے ساری حاجات ہم تو غم کر دور بیٚیہِ تہِ تسلیمہ رئیس یہ دِوان گولڈن رنگ پنہ اتھچ زیور کوتا ٹوٹ پنن
بینن آسن خاندارن کوتا ٹوٹ مگر دوپن آج مسجد شریف اس تعمیر کرن آج گو ناد چک پیو ساندر آج مالی ضرورت دینارن ضرورت تونجش پونسی ضرورت سون وسن ضرورت پونڈی ضرورت بنگڑی ضرورت چینی ضرورت ہے مارن میچ مارن تو ایت مارن میانی گرواج نیت مارن تونج گرواج نیت مارن مار عند اللہ والباقیات الصالحات اگر آج دیکھ پونڈ اگر آج دیکھ گولڈن رنگ اگر گولڈن چین دیکھ بہت دعا کریت دعا کری قبول ذات ذوالجلال حضرت اللہ یہ چھن مال یہ چھ دینار یہ چھ تونج کنٹریبیوشن ضرورت تونج تعاون ضرورت آز لگیو بلائی جناب محمد رسول اللہ یاد پویو مدینہ منورہ مدینہ سو واقع پوئی تو یاد اشنو وشمتی مدینہ نہ مکہ عرش والس کرو زار پار عرش والے نگو اگز ساس کنو سندر مہربان عرش والے نگو اگز ساس وہ سندر مہربان نگو اکو سندر مہربان نگو اگز تو سندر مہربان عرش والے ظہر نماز ہتن قریب واتن اشیخ نبیس آسمانس منگن دعا عرش والے زساس تروس اندر کھول دی مکہ المکرم ہک دروان آز کھول دی اس گناہگارن مدینہ منور ہک دروان اشت گزار ہاو سلام پنیس دل کس قرار پنیس ششمن ہندی شہجار امام اعظم محمد رسول اللہ اشتی وشاو ابا بکر صدیق اشتی وشاون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سنس قبر مبارک مگر تاؤن چھان جو ضرورت میں مسلمان یل مدین واتن کیا ایام گزرن یمن مدین کن لکن کن گسن مخاطب محمد رسول اللہ مدین کے لوکو استقبال گو پوز مرحبا گو پوز ویلکم گو پوز مگر حاجات جبین مبارک شیسن جکاون زمین اسپیٹ محمد رسول اللہ تلا زمین ٹکڑا چھڑ تو میں نیو یارو کستاما دبن زمین ٹکڑ گو فراہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں شامن ہن زمین یہاں شدون یتیمن ہن زمین یا رسول اللہ مگر یتیمن ہن آز التماس یمن حض گزارش اس محمود کہین معوض محمد رسول اللہ دپن یہ شاید سنجبین مبارک جکاون محمد رسول اللہ اشیمس یوڑ کرن عرض یہ تستہم دل مبارک یہ سنجبین مبارک گزارن سن زمین اس پیٹ ایسانس دن خطر تیار یا رسول اللہ نا یارو اگر یتیمن ہمو یہ تھیکت زمین خبر متینک ما ونن ظلم کرنا اعوذ باللہ محمد رسول اللہ یتیمن تی معوذ جناب محمد رسول اللہ عرش والی نچنو معلوم پیرس اندر کند زمین مچنو معلوم کس گو پونس دیوان کس گو رنگ دیوان کس گو چین دیوان عرش والی مجھ سے منگن چاہنے دربار دعا یمس یس حاجات سکر جس روا عرش والو یتیم گئی زمین دیوان جناب محمد رسول اللہ یہ روزہ یتھوئی دین شرع نانا ام پد گو جبین مبارک جکاون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیمٹ ہوسن ششتر ہوسن سیخ ہوسن باجر ہوسن کان چیز ہوسن اولیبل صحابو بنو صحابو چڑ خضر کلیوئی خضر کلن ہز مسجد کرک تعمیر چھت دتوس ٹین دتوس نہ فرش دتوس نہ مگر فرش دتوس خضر دلن ہن
اما سانا نیرم چھو فجر پڑھنی محمد رسول اللہ اکسات چرود پیون اما سانا سجد مبارک جھکو منن چھو سبحان ربی الاعلی سلام پھرک سلام نماز گئی اختتام صحابن پیون نظر جبین مبارکس حضرہ بلاڑیو محمد رسول اللہ صحابو چھپ چھو کمزور آسمان ترو رود رب کائناتن اویلاڑی جبین مبارکس میوچ جناب محمد رسول اللہ کمپیر کر جو گاسو چھت خضر کلین ہنز لکڑ مگر آز وسیع و عریض بنامس مسجد نبوی آز مختلف انفراسٹرکچر آز یہ سے ڈیولپمنٹ مسجد نبوی مگر پخنو پان ذات ذوالجلال حضرت اللہ یہ تھے کہ چھواز تو ایز گزارش کرن اینیو پنن مال اگر نہ مال اینیو تیلے نیو سنوسی تیلے نیو پونی تیلے نیو چینی تیلے نیو گولڈن رنگ اند اللہ کریو صرف در دربار حضرت اللہ عرش والس کرب اختتام سندر دار پار عرش والی مون اختام سعودیت اجتماع زمین ٹکڑس چھپر بناونس یم سیر دیس یم کل دیت یم لکڑ دیس یم تین پوٹ دیت عرش والی قبول کردس پنہ دربار عرش والی پنس رحمت اندر کر جائے پنس مغفرت اندر کر جائے دنیا آن ٹیمپرری بیسز آرڈینری بیسز یہ پیرشیبل یہ ختم گژھن وول ژٕ تہِ مرکھ بہٕ تہِ مرٕ مگر روزوُن چھُ کیٛاہ یہ آز صرف کرو یتھ مسجد شریف کی تعاون خاطر اگر یژھان چھو بیمارن علاج سہ کس گر یت مول بیمار یت موج بیمار یت کوڑ بیمار یت نیچو بیمار لکٹ سن دود شر بیمار دہن رتن ہن بچ بیمار ون سم اخ صاحب دپان دعا کرز میانس بٲے سٕنٛدِ کورِ خٲطرٕ کِنہٕ نیٚچِس خٲطرٕ سُہ چھُ وینٹِلیٹرس پٮ۪ٹھ تٔمِس چھِ اکٲے عرش والیو تٔمِس چھُ یُتھ حال تٔمِس چھُ سورُے جسم گژھان نیوٗل وینٹِلیٹرس پٮ۪ٹھ مگر اگر یژھان چھُو پننٮ۪ن بیمارٮ۪ن علاج اگر یژھان چھُو پننٮ۪ن مرضن علاج اگر یژھان چھُو غٲلاتو نِش بچُن اگر یژھان چھُو حٲدِثاتو نِش بچُن کٔرِو مال صرف در دربارِ حضرت اللہ ات کٔٹھۍ ناو دیُت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ تتہِ ٲسۍ غریٖب صحابہ تتہِ ٲسۍ غریٖب صحابہ تۄہہِ چھُ توتہِ مےٚ چھُے توتہِ مکان روزنہٕ خٲطرٕ کھٮ۪ن چٮ۪ن خٲطرٕ رۄپیہِ ساس رۄپیس 500 چندس آسان مگر تتہِ اوس سلمان لکھنٮ۪ن باغن خضر والن وول تتہِ اوس صاحب رومی غلٲمی ہٕنٛز زندگی بسر کرن وول تتہِ اوس بلال حبشی لکن ہُنٛد غلام بنیومُت مگر آیہِ داغدار بٔنِتھ در دربارِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف چھُ تعمیر کرن مگر مسجد شریف یل تعمیر گژھِ تین ماہ رمضان المبارکٕکۍ مسائل ہیٚچھناوُن ماہ رمضان المبارکس دین قدر کرنُک توفیق رب کائنات تۄہہِ تہِ مےٚ تھٲیِن صحت سالم ذات ذوالجلال حضرت اللہ موبائل چلٲیزیو کم ماہ رمضانس تیزر اگر رات تین گژھن گوٚژھ نہٕ ییٚتہِ اور تیزر نہ ہمساے گری اندر نہ رشتہ داری اندر اگر وۄنۍ تیزر کرِ تہِ کینٛہہ ژٕ کیٛاہ ونیس نیر روزٕ چھے پوڑیمژٕ یی ونہِ سا روزٕ چھے پوڑیمژٕ نہ چھُ چی کھوٚتمُت نا ؤنۍزٮ۪س اِنی
صائم اي میل اختارن والے اي میانہ کور بدرت ونن والے اي میانہ ماجل اختارن والے منا تعلیم دسمس یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیر گئی پنن زبان مکر میں چھ تعلیم مبارک انی صائم بشی روزدار بشی روزدار بشی روزدار میں چھ منع کورمت لختار محمد رسول اللہ اے تیزر تچر ماہ رمضان کنی چیزک مگر تھو اخ ایمان تھو اخ نیت یہ روز تھاو صرف ذات ذوالجلال حضرت اللہ نہ رشتہ دار خوش کرن نہ ہمسائے نہ مول موج خیری ایمان سان احتساب سان روز در روزن در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شان لکٹن بچن کرن عاشورک روز یوس آسن امی عطیہ دپن ونیاس فرض گمز ماہ رمضان چ روز اور اس تاکیدن کرن اس من بہی بج تام تھون روز در بڑی بج تام تھون روز در ونیاس روز گمز فرض کیا نفلی روز دپن پتہ سمن سانن شرین بوچھ لگن اس انن چاکلیٹ اس انن بدل کان چیز اس انن یرو تماش مز دون گن خاطر دپن گنیو تانت یمنی چیزن ست یوتان افطار وقت واتن امی احتیاط پچک تھی کیازِ یہ چیز کرن بروٹی شرین روزدار تھاون گن خاطر تماش دون یلم پگہ بالغ گژھن یمن گژھن ماہ رمضان المبارک 15 گھنٹہ 17 گھنٹہ پاری گراب آسن اگر آج تہ وچھی چون نیچو دور ٲسۍتن نیچو گژھتن بانہٕ ٹھسراے سۭتۍ ہُشار ین خاندارین ون آز پننس خاندارس لوٹ تراو تو بانہٕ لوٹ کر تو بانن ٹھس کیازِ مےٚ گوٚژھ نہٕ نیچو گژھُن بیدار اچھا نیچو کوتا نیچو 25 پتہ ونن موج گوبرا مرو ژٕ روزدار دۄد ژیٹھا لگی گوبرا دۄد ژیٹھا لگی مگر 25 نوجوان 27 نوجوان یہ زانن موقع غنیمت یہ زانن گڑی غنیمت روزدار روزن در دربار حضرت اللہ کریو نیت روزو روزدار انشاءاللہ روزو انشاءاللہ عیال کرہون بیدار موج کرہون بیدار مول موج عیال کرہون بروٹھی پریپیر ماہ رمضان خاطر بس ٹائم ووت اس کر بہ اختتام عرش وٲلِس منگوش یون مال یہ مسجد بن انشاءاللہ تعالی ام پت بوزیو تھی میانن استادن ہند تم ڈائسس پہ بہت بہت طالب علم نہ علم تو نہ عمل کمزور الفاظ تہ علم تہ عمل تہ مے دپ مال یہ انشاءاللہ تعالی آج پگہ تو یہ ظہور صاحب پنن دپن اک دس رنگ مگر بیاکھ آئے امس تہ اللہ تعالیٰ ہن آزمائش کن بیمار اندر مبتلا مگر عرش والی زار پار کروئی یہ مبینہ بانو دپن ناد بوزن آج پہرس اندر گسن مسجد شریف تعمیر دپن بالی زیسس لگت کنن بالی کڑن نبر یہ گئی اند اللہ صرف کرن در دربار حضرت اللہ عرش والی پنن زینت کڑن نبر زیور کڑن نبر مال کڑن نبر عرش والی یستش بیمار اللہ تعالی سن طرف شس آمس عرش والی شفائی کامل کرزیس عطا بالی جوڑ کرن پنن صرف عرش والی نبرین بیمارن سوز شفا نبرین بیمارن سوز شفا عرش والی دم تجس قبول عیال تجس سلامت اگر کوڑی موج پروردگارا کوڑن کرزیس پنن دستگیری
یتھ اندر بیاکھ تہ یتھ اندر بیاکھ گولڈن رنگ یہ تہ شامس عند اللہ عرش والہ تسلیمہ رئیس تہ گئی گولڈن رنگ پنہ اتھج دیوان عرش والہ سوری حاجات کرجس قبول تما ہنجس بجا عرش والہ مصیبت کرجس دور رقیہ بیاکھ مین ہمشیر یہ دیوان 1,000 رۄپیہ عرش والہ 1,000 دن تھجس قبول یمون دیت تہن دن تہ تھز قبول یم سن آواز بوزان یم نہ یور آئی عرش والہ تمن الحمدللہ بارک اللہ بارک اللہ دپن یہ حض یہ صدر صاحب دپن یس کنس میٹیریل لگہ ناو ہن بغیر انون کستام پرسن مال یس لگہ کنس اتھ اندر لگہ سیکھ اتھ اندر لگہ باجر اتھ اندر لگن باقی چیز عرش والہ یہ دپن وعد کرن یہ کینسا کنس لگہ میٹیریل سہ کر بہ پنہ طرف صرف فی سبیل اللہ عرش والہ دن تھجس قبول عرش والہ مالس کرجس زیادہ زیادہ برکت عرش والہ یہ کینسا دیتن ویک تام تہ کرجس قبول پروردگار امس شمول موج پروردگار تمن کرجس مغفرتس اندر جائے تمن کرجس جنتس اندر جائے عرش والہ تمن کرجس قبر پر نور امس حج رتبہ ہار پنہ عیالک امس حج زندگی ہن بہار امس حج پنہ عیالک بہار عرش والہ یم کرن اندر سن آواز بوزان یم نہ یور آئی اجتماع اسی کرن لار پار تین خان تہ کرز آباد تین اولاد تہ کرز آباد تہذ کور تہ کرز آباد یہ بستی تھجن صحت و سالم بوزن کھون دیز عمل کرنک توفیق یمو دیت مال دن تھز قبول یمو دیت مال تہن دن تہ تھز قبول یمس جائز حاجات تمس کرز سہ روا بوزن کھون دیز عمل کرنک توفیق بوزن کھون دیز عمل کرنک توفیق ماجن تہ ہمشیرن گنز عزتک دستار یم بیکار تمن کرز رتکار عطا یم بے روزگار تمن کرز وسعت روزی عطا یم قرض دار تہندس قرضس کرز نخوت عرش والو یم ڈگری کر بیکار تمن کرز رت روزگار عطا یم بیمار تمن کرز شفائی کامل عطا عرش والہ آدم قہر نی دیز نجات جادو لگنی نی دیز نجات نظر بد نی دیز نجات بوزن خود دیز عمل کرنک توفیق امنی کلماتن پر شیش اختتام کرن سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک بیتش پونسا آمت یم طرف یہ آصف علی بٹ امس برکت ضرورت یہ 1,000 رۄپیہِ دِوان آصف علی بٹ برکت خاطر عرش والہ کمسی کرزس برکت ام سندس زینس کرز برکت ام سندس محنتس کرز برکت ام سندن نڑن کرز برکت عرش والہ امس کرز برکتس اندر جائے اس تہ کرز کمسی برکت اس تہ کرز زینس برکت سانس فصلس برکت سانس تجارتس برکت دکاندار پیشن کرز یوری نڑ مزورن کرز یوری تاجر پیشن کرز یوری بس یہ حض یہ ون یم پتہ ون گھ انشاءاللہ تعالیٰ 12:50 تھمت 12:50 12:55 اذان انشاءاللہ ظہرچ اذان ام پتہ یمس یہ حض یہ وضو آس کرن مسجد شریفس نش کول سہ کر کولہ پہ وضو ام پتہ ین یور پڑھو نماز پڑھتھی آس پہ کام انشاءاللہ تعالیٰ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.